te Mario me Jesus Mario mecânico sanaku Depi na sana Hawaii ka padin je piu ya nukchanap nai banio nai nukchanap sa kuripaco nai Kating manuka are no ai kinda Deus que dá que pôr no rio oportunidade no kai tika ruha mari Deus ya ko panta depi Nukchanap perpeito to kazigita kawa tata Deus ini Panza Deus wata tapien panza hekwapi kia sawaini wakomi sa ripeto to makati pia ko ripeto kazigita pia ko no pikita pi Espírito Santo ni kazigita ka Patay taga joaki taga mo ko pimo ipikay ko panza kia sawaini pikichineta wa kazudari sa kazuta tapini Kristo ko Amen. Nukchanape panza wa moto kazigitari na kurin ipezukati ikada waka machada lilisutin Deus. Quando wataite waka machada lilisutin Deus kazohari makapizu. Wakinha wamente a Bíblia né Hebreus capítulo 13 né versículo 15 pitai mente a Bíblia ni piano kichinda wa kudari ko gara nós pitai te pica paganunya rin wale. Rikai tika zon. Nem ni liu rin Jesus. Waliutsa waka machada li Deus e seu kazodaritsa. Ima kazuna zikataka na numa iyo naha ya kape machada li tena maki. Nukchenap katsawata ite shupa wan heku wamo wakarishi machada li heku apiko ima kwada. Rigi kapoha likadagri machata kapoha liwapa kapoha we makadana to heku apir. Nukchenape kadzukete walitsa wama kwaka pimarishi naha rihi wadaki rihi wawapinye dake rihi pime kwaka wahiri risiuti Deus kazwa machadari waka risu machadari pimeri urihe wadaki pimeri wapinye dake pimeri wahiri Nukchenape wakazita na kwa Santa Bíblia wakapa manupewali Jesus kako kanina nakuna rico nai Hete wamo wakazita pandu nukchenape nalina kwa si rico nai na pizanaha kenape samariga peza kwa deka Wakinha wakapari primeiro versículo Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículo 25 Jesus kai kipena rikazona rikazita kare Meja pitinaga paza camelo que eu kawa awi inakuriko. Liuza pada kazajoan hedari. Que eu kajoa Deus e pije kawari. Nukchenape manupe na ne que ne pari versículo. Nakinho na lega pada tsari versículo camelo nakinho na kai que pode mate na na rico na. Na kai que gazoa nyam na rico na nyam tsane eu kajo Deus pije kawari. Ze kaina ne eu kajo. Nukchenape Metsa na mawadaka na lei garin versículo 27 riatsa capítulo garin São Lucas rikai tika zoa entre liako na Deus e taiki zekata garin ya medari achari taiki zekataka no pe Deus e taiki zumetaka na nya me perza wa pinite taiki zumetaka no pe kazukete ripeza retsarin capítulo 18 wakapa capítulo 19 kwa kapari história de Jesus Cristo como yaka yuke tarin rapaita rico Nukchenape wakapagada na kukomika Deus e o que tegrihe Zaqueu nete Jesus Cristo e patameta caricare Nukchenape katsakanaka ijo wakapagarihe rico Zaqueu nete Jesus e o que tegada na koni nete ele patameta caricare Nukchenape wakaparihe Zaqueu I katsa watai te luruta nya wa ne shupari ko katzukanya camelos ima quadra na wapi te hipia na fariseu ne riawari e magada no katzuka Jesus yako na kai te katzunu kai te wa kai te kabzuha mano pedali wa kai te kai na dinha menor tai te rio rico mena kwana Nukchenape metsa Jesus e o que ta kada na gurin rico Zaqueu heteli perdoari kanya heteli machata kanya Nukchenape katsawatai te shupa wane ka Jesus yuma ka imachata ka Jesus yuma ka kichindata ka Jesus yuma ka inhata ka kapa kome ka riu ke tagadana ka Nukchenape metsa rinakita tsarihe Lázaro rihe Zaqueu rihe Jesus Cristo rikai tina na rikazikata ka kome ka jubidamita machada rihe na ka machada rihe Pai de Deus Nukchenape entre Jesus e hata wari cômica me peritsa wakapaka na kamachada de Deus esse
Primeiro no Tianato, o Caparna, Ricaiti, Nanacuna, Yenipete. Ricai Yenipete, na Ricaiti, em São Mateus, capítulo 21, versículo 16, Ricaiti, Nete, Jesus, Iago, Nari, Carne, Menitza, Ricaiti, Nari, na Fariseu, né? Metsacha, Capanha, Metoi, Lê, Nadananda, Upi, Machadarika, Pihin, Nakaiti, Pinacuna, Zoperi, Pacuda, Rico Pejito, Saka. No Tianato, come chupa Jesus Cristo e uma, e Caiti, Nari. Na numa rikitagana yenipete limutu kadawari machadari nanda Deus isio. No jenato ko mishu paling watai tawan he kin jenato na yenipete wakapagada na gunari na yenipete katima pesgan. No jenape na yenipete nyametsa na hin kin na kari kadzo sa pedari apene. Na yenipete no jenape nyamen na hiuka hi na wapin takhe machidari mitha. Hente na yenipete penukjanap na hiuka ha pedari sakana umari. Nukjanape yenipete nyameria neka Ricaiti ka mitari machidari o ricada ka mitari rumelima ricari zuri machidari. Ika pensa na yenipete poli pe nainza na nyoaka katspada zapina mawa da na pieza na tipika machetsa na. Nukjanape katsadani kanaka juari ha pedaria pena nyapanza. Kadunwa dari machaka juaka machada lirsi Deus. Waritsa wakadaka kana kadu zuna yenipete pe riwa wapinta ke machadari nyamedaritsa yuma yuapinta kana nakuna kompejika nyaperitsa waritsa lama kwa gaiti ri hapedaritsa nukjenape nyame kana ka Deus isurihe numa tsakano gaiti watuli nakurihe waparatani nyame nukjenape katsani kana ka jwaki tegwane ima polipe hande wikine wahopinte da mitha Deus yuma kawaine ri wa dinheiro Deus yuma kam kawaine kwa una wa nani metsa nukjenape riuma ri Jesus Cristo riuma wa pezukani riuma wa dinhi kakadzoha riuma kapedzuane nukjenape hete kazu wa taita wakatimata kani wazhe pakada na kulia kri wa minari Jesus nukjenape katsakana ka jgwane que o ataita que joaca machada de Deus se checado só hari makapizu waritso wamaka huepa kariaka waritso wamaka kazuka wo pinta que na casa na ele pete ente pada panuchana penuma no kaite wari olina guri he oferta machada wakapagania São Marcos capítulo 12 versículo 41 ente versículo 44 ria taikimete kapani hanuchana Marcos 12 41 44 likaite apama história de sua rapama Maduizomi, joga na gupidewa ha templo liku hente Jesus na rapida templo Jerusalém liku hente na nukada na oferta na ha hie paga perdi awari. Hente dar Jesus ia ga yu rapida liku dari hente takaru da de oferta. Hente na acha nai na rico nai na nupida na kada ho jete no da na parata. Metsikazu kada na kuni jono shwa ha poma ina Maduizomi. Hente ko aka jukai juruita ka. Pshi metiki na ha juriuni pet superza roparata nukjenape napia na apia templo liko Jerusalém liko kadupia he netakaruda oferta kadzonha urnazu kadzon pa voltar karuda zu pepe pa peja pa pieteniana ha analiz kurinho mawari nukjenape netakazukada na ku Jesus Cristo ikapashonha inajo kwameka joaka jukada hin oferta ni jokare machadario nukjenape Rikunai, ele cai tem versículo e cada oferta, minha medalha rapidari na carinho. No Janape, ele cai tem versículo Marcos capítulo 13, versículo 1, ele cai tem Marcos a torre 41 na 44 no Janape, ele cai tem na diga pedari ritmi, rinhi na parata. Tente minha mecadança não da haram na cara, minha medalha não da catima carinho. Mas a sua Maduizomi judei que tem oferta ni katima dario kambitsa pikite mina judei no que tinha mano pe wali hande wiki na iga prensa wa poli pe igreja ri hete wa na tatada na kuino wa oferta ri ka ro poli pe foi tati wa pe com R$2 50 R$1 na neta karo dari oferta wa poli pe no tinha pe wa pa na ri dana wa ri chape Deus ka dani to wa ke taka poli wari paparata ko dari metsa nukchana pe wa poli pe wari R$10 wa pinta na tani pagene wa magada kwa ko jose wa kaiti kadzo ka po amgeno rio nukchana pe kazu dari oferta que metsa dio
ikoda tawahi imakoda waka hili emitsa ente wakai zari ka yuza tsani kazu no pensa no kai tiga na kuna no chena petsaka poli pia kada na igreja yeme pitai que pia ka paniga se igreja poli pe nana picante que yeme piuma picante poli pe nana tapile que yeme pium pile no chena pe kazu te pia cha papi magas pi panari no chena pe wen hitsawa haran que dana ko wakari katima ka dana ko wakari ma wakanta waka machada de Deus esse ente kazu likoda ta ko tsa tin oferta no chena pe kata watai te shupa ka wana ka wakari ha pedali shop de sua ma du zomi joga da tin oferta jukari ha pedaliyo jukari machadaliyo jukari ha ramedaliyo no chena pe wapo apeza wa São Marcos capítulo 13 versículo 1 rente ligai de versículo 14 rente Jesus ya kada na templo likete a pepa na kitena hari kazitani pe ya kuresio ikazakata kaite pikapa naha hipadadape na dehini pe ma chaper no chena pe na mutuka sam sa templo likete ko ka na hari kazakata kare nama nakapa ka na hi templo nama nakapa na hari kapakana tihi igreja paliwani kapanza mchina pa metse Jesus Kristo yuma pia yata nakapa hari kazakata nakapaka rutah ne wiki Kwame kapaka machada de Deus esse kwame kapaka machada de rapeda de Deus esse kata tarima de kazakata ganel Jesus Cristo metana ne que neta na cara rina kuri templo kapaka na manu pena ne que no chana pe kazna pans he kwapi por pena kapan se igreja ali na kapan so na kana hata pastor kapawa na kana hata garinho kapawa na kana hata gari kapawa na kichinda o na wa pape nai na igreja que pode pe na nijipiji kapoza na nijiwa na kapoza na metsari na kari ya kariga no kichana pe pode pe nem na pai ta pena tsaka na wa igreja ku na kapan na hata ka padoi ka pana na zarwani na sapatoni na children na tsayani pode pe nem na canta ka pode pe na wa na canta ka acha ne kapawa na pezu na kaiti que na pode pe canta ka pega zão eu só canta foi maua wa canta him maua não tinha na pe vai canta ka pe Deus isso nhama wa canta ka acha na isso wa ka machada de Deus isso wa canta ka dana ko não tinha na pe pia ka dana ko igreja ali ko pia ka dana ko pia machada de Deus isso nhama tsa pia ka pia ataca acha na ikapo nyama tsa pia ka pidin acha na isso tsa pia ka pidin Jesus Cristo isso ka tu que time que tá ita pe ko Pauli pernah nele que no gai tem um macape que canta que me chama na canta que me chama Pauli pecajo não imana que paga na nele que vai ter pena na gai tem ya me machar no canta que ma nem na canta que para machar no pesa no que na pia me sacoda que ficar com a carinha de picare com a carinha de rin haram me dele que picare com a carinha de pia pima que pia que Deus se chama machada de bem picare no que na pia Jesus yuma wakapa na nele que na metsa wa na emetsa wa pezu kana ki wa pezu kana ne wiki nai no he kwa pezu no jana pe no kichinda no man ta thega pia panza ko ki khete pia machada de Deus esse pia no kichinda pori pe na ne wiki nai no kai tika pezu na mana ka machada ri na wa pa dan thana ga yari ka Deus nai akatsa pata chata que tsaka no que na penha muito saúde que machada de Deus se chegou a ganhar que rim Deus no que tinha penha muito sacado nem o patrão isso rim Deus no que tinha na pe o machada de Deus se chama riaca põe na hora rim ri machaca rica dá que pô ri capica rica dá que pô ai rica dá que pô ni pe rica dá que pô de ri cara no que tinha na pe caso que tu a Deus machada mas na pai te pena na wa Poli pena dízimo na oferta na wapakaru na ganhari paga Deus ine no chena pinha me paga skau Deus yakuri nyame paga wa kam tha Deus se machali wa tai taga pa ganhari karine na ko ga do no chena pe Jesus ka paga na na ha wa oferta ni wa parata ni wa kare wa kada na kuna machada risu wa ka wa minari wa katimatu o acha nai wa ka tsa ori wa Deus kaza no kai tiga pazina pia ka dana picanta kapa pia pianta chan riseu kapa pia pianta ka pastor riseu pia ka dana kuna pia oferta ni pedizem kapa pia ko riseu kana no chana pe o pia ka machada de Deus riseu no chana pe hi parata nyamitsa
na pokuda kanina ma chipere metsarihe ipedzukitirihe parat katsanika na kai tsunu manu kai tigwa ripanza de pinyani chana pi makatson paita pena acha na inu kai tigwa nyamikapo wa ni Deus yako nyamikapo wa kazikitaka Deus yako na wawada rihe parate katsama chidari ni chana rihe parate ma chandari kani Deus machaka kawari ni fana wiki kwa kimachiri rina krihe parate ni chana wa pedzukarihe parate ripeza repari Deus na peza repana wa chenape na peza repana wa engipe katsa di kamachi riga metsahin wa riga parate ya mepaga pamachi tawa no chenape biblia liko kapana manu pedale acha na rico na riga do rin Abraão Davi Salomão Josafá Ezequiel Nicodemos José de Arimateia rico nai no chenape katsa kanaka irwan gatsa metsiko akari mari wa ritawama ka wama ke parate metsayami wama wakada gari wakari wat nyami wama kam tawakada na pezare pa pime na kwa da ori parate no jenape ri historian só na jumadu izome rizena pia com a terça-feira liko zamanda recopi pesa to na presença de Jesus Cristo ente não mano wazag ri ya de panza watatama kari pia pari o rega oferta ni só madu izome templo no Jenape wakapani riakawa templo liko na ha igen kapia templo sacerdote na fariseu na isaka itarikana na ete wa pinte wa no Jenape ria tapanza fica jo parata antiga soga ha madizomi yari watsa ikaunya tinha 30 moeda na arizena kanaha e fariseu na sacerdote na Itália na nada, deixa eu Judas. No Jenape, katsakana que tsawaki itaguan, rimpi oferta, rimpi dízimo, com a gripiari, machada de Deus, isso, nyamitsakana que ikarika pita picare orinago. No Jenape, uma piacani Deus ixi. Pidieta cani Deus ixi, katsar piaca machada de Deus, caso não gaita capitulina e canta, gaita piaca não picanta, piaca machada de Deus ixi. Nyamitsa piaca machada de acha na ixi. No Jenape, ente quadra shonha maduizon Jesus yoma warnega wanako hwane wiki nai izena kape kata pime vari zarin hekop nyamet sape jiga kwa nukjena pe kadzukata ri histori ne shonha maduizon mari joa biblia riko wataita ka joa nega hwane wiki nai yema kape keza perza kwa ente keza toto wazina gatsaka kadzulikai tikanya Tiago capítulo 4 versículo 14 likai tikarun yane kwame kwa watsa izena kwa tewena hiakatsa kadzonha itamana zohete kedatsa lipanyakwa no kichinda no kichidwa kapapi ya kamachada de Deus e seu pia makada no torre copos kapa pipenso ka Deus no kichinda katipia kanakuri kupia kanuma pia pisiona pika pisiona pikao Deus kada pisiona piaka machada ri na yu pime Deus e seu no Jenape wama waka machada de Deus seu wa pedzo kaponi ima koda wa heka poli pedzo harikinho hente wa heka pots kanya meka aperwa wama waka pime Deus seu kwa kahi kanaka ili tatari wanye kanaka ili pali tataka wanye no Jenape katsani wakali oferta machada li mari wanye wa minari no Jenape katsani pikari pia no jinda katsani no kale no Jenape quadra ma Deus yuma que pagamento que tem o maka Deus yuma que tem que o tem kana kaida de tem que o nako no Jenape ikatsa Deus yuma que o nem o maka no torre com a caso Deus yuma que não a gente piano que tinha pima com a pia machada de Deus se Deus maka pima que com a e taita pia que tem com a pisil tutsa o picar ha pedri que de can caso o caso chega mais de zona no Jenape na casa não hai ni petitsaka ha pedali pikari yami watai te wa mai itaka no Jenape na wa Jenape yami watai te wa mai itaka pastor yami watai te wa mai te na wa pizzawanai wari tsawama ka wa nyata ka pa pedali tin hwani de Deus come ka penzuka Deus abençoe hani patse hani Jenape panza watai te zamu magaria ko watata Deus ne panza Deus watata pinhe watai te zamu ni magapia ikata wa kare jukuti e pedzukete wataitaka joaka pisuma chadari kadzonha pima kabzupia wa minari Deus pia tsawanye nai henu Jenape hima kapenunya hiya kupanza
Himakapos ni pato te pia besar wa komso pika dawa ka pisil hi pita thari wa ni wa kari ka zo oferta zo machada pisil ka zo ta tapini kristi kana